Hello guys, sebelum kalian nonton video ini pastikan dulu kalian udah subscribe dan like channel ini. Karena subscribe itu gratis jadi jangan lupa ya maci. Hello. Sedih banget udah pakai primer, foundation, blush on baru keinget. Pengen bikin makeup tutorial di TikTok. Gak apa-apa deh, kita mulai pakai eyeshadow dulu warna coklat. Blend terus sampai jadi dalgandul kopi. Jangan lupa bawah mata dipakai juga biar dia nggak iri. Kalau udah, ambil highlighter warna putih, taruh di kelopak mata. Wow, glowing. Glow. Ambil eyeshadow warna hitam, jadi eyeliner. Wow. Maskara dan alis udah dipakai. Sekarang lipstick. Pixie. Spray juga boleh. Makeup mah sesuai hati. Saya hidung dikit enak kali ya, biar mancungan dikit kita. Simple tapi menor, luar biasa. Pew pew pew. Pew pew pew. Hold up. Wait a minute. It's a chopper. It's a chopper. Hold up. Wait a minute. It's a 22. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Yes. Hey. Pew pew pew. Pew pew pew. Hold up. Wait a minute. It's a chopper. It's a chopper. Hold up. Wait a minute. It's a 22. Mari kita coba. Apa kabar belit-belit? Kutuku butuh tubuhku tapi tubuhku tahu butuh kutuku banyak. Tuku kopi enak. Laskar M Revolution Performance Remix. Aku suka body kayak mama muda. Minah, rambut lu mah cakep banget ya, keriting-keriting gitu. Lah, Indun, gua maunya kayak elu, lurus, cakep. Apaan sih, Minah? Ini mah cepet banget lepek, gua kagak demen banget rambut gua. Mending kayak elu, keriting-keriting. Indun, lepek mah ya kagak, tapi terlalu ngembang. Gede banget gua sama rambut gua kagak bisa buat diapa-apain. Mending kayak elu ya, Ge, bisa dikeriting, bisa diapain, cakep. Udahlah, daripada kalian berantem, mending pakai hijab aja kayak aku. Gak kelihatan rambutnya. Iya sih Marla, tapi nggak bisa bergaya lagi deh. Soalnya kan rambut itu mahkota perempuan. Kagak banget bisa bersyukur apa lu jadi manusia ya. Besok-besok gue jenggut semua lu sampai botak, lu tahu rasa? Lurus salah, keriting salah, pakai hijab ogah. Gak usah ribet. Bersyukur udah dikasih rambut sama Allah, sama Tuhan, tahu? Ketek gue. Damn, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed. Oh gila guys. Inilah Kalista. Jangan lupa subscribe guys. Wah gila.